Kakalu, kawe kisnong garo bahap ha West Khasi Hills. Kala syak tak jur ha kajin shlei ke ha kasnong jongka. Kinong snong jong kate kasnong, ki ong ba kajin shlei kala tak jur ki ying ki sem, ki dukan bat ki jing don jing jong ki baro. Karkum ka kubor balayo, kini kinong snong, ki don kam kerki iki marbam. Namar mentala bunsengi kimyo marbam mardi shu. U Jimmy Christ G Marak u badai u secretary ka UAYF Khasi Hills Zone ula kerpal iki buar ka sorkar bat khamtam ya u MLA ka te ka thain ban penstet ban IG nyarap iki te kinong snong u te u samla ula ongru namar ki surok kila tua kasyam jing ru ba ki we ki riu pajba kinla ban penpoi bam syakate ka snong kumta ula kerpat jur ki buar ka sorkar banle AA bat banle kamkloy yaki kam yarap yakatei kisnong. Hello Pengram, good evening sakantinan angni bimengko Jimmy Chris Cimarak ni mga anga khalu songo achi dal bagpa chadame saksa nga wandake ya athamni bako nasimang nisweng pa sakantina anga chuni songo nga gumen obostarangko nasimang naparakat nasinga somotan chuni song khalu ara Meghalaya ni dengtang songrang ni gisepo daltu bat srangpa songrang ni damsau nga wan Garu Hills aro Khasi Hills sima arini nang tegrugpa biapong thaya chongmotan chungni song getham gni ba getham daka gethemsa wan rongkai chibima nalsachi onga wan khalu Khasi Hills West Khasi Hills ni nango gaka undiba getham gpenara South Garu Hills ni nango kakska wansi nalsa nalbat take ongang songdongska ondake yasal somarang ni gisepo musong bate yantio India gemeko ba Meghalaya ado gemeko makajembe wangani aselo tanggetek ya rongkai chibima dalbana abachinga ha jian meni festival wallo chongmotan junni chidok tarik ni waljachni gisepo tanggetek ya rongkai chibima dalani chi songgemekon chi manpakang srangaha wandake chi manpakani aselo ya songni manderang walni somay ongani gemen tusia wi tokjachem andiba nokupani gisik onani chi saksa katigis songgemeko demesana manaha chini dalbaye gampa ko kna aswe wandake jenten songni manderang gemekan naljo keba biapchi mande mangmang joke khatna manaha andiba jensalo chi dal bahachem unon wamang antang thangni noko jamo donggepa plak busturang malgam jinrangko rae khatna mansap jaha uni gisepon ya songgemeko chi manpake ya songgemekni nokrangkon chi manpakange chugumekon chi manpakang srangaha wandake ya songni manderangara dao namen niknekani ko chagrongenga maina wamang ni songko chi manprupani aselo wamangni mal bustu gemeko bara kansa gemeko songsak sansakani aro wamangni jilgepa khagpa lak busturangko mal songo noko jilgepa khagpa jonturangko ba naljokatna mansrap jaha daki wamang mameng ko nokoni ko manruk jae dao namen niknekani ko mannenga wamangni nokrangko badiaba mandirangni nokrangko adita kilometerang panpakangi ugno skate kakahan di bawah mangni nokoni ko mamung bustukon mansaha betam nokrangko de dauna kengkengan nekcipnan man pelgija panpakang sranga uni gaman ya songni mandirang somutan suni songni mandirang Khalu Garu Hills aro Khalu Khasi Hills ni mandirang tau namen niknekani ko ayaw anman pelgupan niknekani ko chagrongenga maina wamango chana rengna gita mirong michu dongja wamango ganna china gita barakan sa dongja wamango songsak sansak na gita medik samdek mek kon nokni mal bostu ranga gamma dengtang gamchat gepa mal bostu rangko wamangni chasong gemekna achu ambini repengi donang gepa lak bostu gamchat gepa bostu rangkon wamang mandrekna gita amjaha wamang gemekon chi manpakangaha aru uasan ongai gija ya songna namen niknekani sokaha chongmotan ya songni school dongachem
Kalu Khas Hills to LP school donga aro Kalu Garu Hills to LP aro UP school donga chem wa school nokrang gemekkon chi man phake chi pi angsrang aha aro wan uasan oigija geljanok aro community hall ya gemekkon chi man phakanga ni gemen ya dao mukha namme sal rake ongen semoba bisarang bano donge porika segen aro bano donge pore skia niko ragen unigemen ya somna namen dukni ongaha wandaki anga dengtang mansa bel matgupa mandirang songmotan sokarini mandirang ya sokario dongengpa jengni local MLA Sri Jigur Martong Wan West Khasi Hills district ni nangoga gpa Mausinrut constituency ni MLA baunga aro jengni West Khasi Hills Kalu Khasi Hills ni ba MLA local MLA ongtaya nigemen aro una greba ya Kalu Garu Hills ni geta jengni local MLA saksa dongtaya Wan South Garu Hills manaha Sri Rakam Esangma wan jengni MLA baungenga nigemen ya MLA rang sakani na agreba district gani ni administrative rangko aro disaster management ni relief team ni mandirangko ya nekneking nga kumaning neknekani ko chagronging pa mandirang na songni mandirang na amma depet thara kalen relief package rangko sinagata aro sorkari ni je cholchi ba wamangna lak nanga busturangko onne amma depet thara kalen dakchakani ko sinagata anga yaso One South Garu Hills manaha Sri Rakam Esangma wan suni MLA baungenga onigemen ya MLA rang sakani na agreba district gani ni administrative rangko aro disaster management ni relief team ni mandirangko ya nekneking nga kumaning neknekani ko chagronging pa mandirang na songni mandirang na amma depet thara kalen relief package rangko sinagata aro sorkari ni je cholchi ba wamangna lak nanga busturangko onne amma depet thara kalen dakchakani ko sinagata anga ya sorkari ni mandirangko aro district administrative ko mungsongbate relief camp ko sinagata ya sakani MLA rangko songmatan Sir Jigur Martong aro Sir Rakam Esangma ko nasimangko pa mulmulatchi yang ni jengni songni ongengpa obostani lak obostarangko parakatani ko dontongna nonakbia metela